Mana naka kani katul Pergamos kandu no kan spellingnya kani kawa Thyatira naka kani kalima Sardis kani kawono Philadelphia wala lang katunakan kam pitu Indonesia. Ni kuah tu bulu chicken tu, na ulu tangan ni dah, na mundo wa apa? Facing slides record, na ulu tangan dah sen na bana na ulu ba mundo bulu chicken na wale. Judgment, tu bulu chuna mata ni kuah. Na vile wa judgment. Okay. Olhei, agora estou na vida na são bolo tumbo. Que nem balimbaletico, judge people. Leticia, naka. Kembali na judgment kinto bulu chuna matanya kuwa. Ba biwa kain tikiti ko na são bolo tuli. Baka biwa kain tikiti ko na são bolo tuli. Kaya ako taruh tikin na yaw, doon na taruh tikin dibika. Nanguna na ba sa ating mungkin na investigative judgment. Doon mungkin na musuh yung taruh. Nambagi na kaya? Nguna na ba ating mungkin na investigative judgment? Doon bikin doon kila? Rani tu ramai? Tin kawalu wasa na bulu kawa. Tin kawalu wasa na bulu kawa. Sati utu kina na investigative judgment. Kembali na mata ini wasa ni bilawai na dana chuna daba. Daba? Investigative judgment. Dona mo no kin do mai leri ka chikin. Na la na kwa ya?
na executive judgment. Ora deve essere na nossa interesse que mudou. E tu não te goni na executive judgment. E te goni tem kawalu basa muito ba. Nada para ni executive. Sabon do bikin do redara bina Dixon Greenback. Nambalang ni bosan wala executive. Nambalang ni bosan o execute. Ibasa mo rata. Naka execute. Ya, ito na kanya sa kaya doon. Isa executing no ka cakes. Ndo na nung plan. Kim daw sa nalaki ke, ndo sa nalay trap ta kana buwa ka, ko ya bata la tum ba BTK. Na execute taki, ya na kena sa kaya Lori, na nung dosala, kung dosala imbito na kena yaba ba? Na kena andai, misama lu ba? Na nung tubi na kaka misama Lori tinaba ba? Na buwa ka ko tu sige bitang mo dra. Sare ba? Susa tu raw. Ya na execute. Yen imbi na executive na bana na new judgment na una da bandono no na ba kina execute judgment. 9/11 Nangona la mundulo no masana ba kay Lori kina na executive judgment. Sandilo na executive ya ni sa taon na ba? Ni sa taon ni tutul. Kaya ba nangona na ba? Kate, ni sa watch na ba? Ni sa watch na investigative judgment. Sa nangila ka na ba? Executive judgment. Coba ko tolong amigo, me ore ni buki kim do, anong do na sumatali. Anong daw taro ito minapyapa, ni nauochi na nung tuwi. Kembali na executive, ako iliw siya muri. Muri. Kembali iliw na ba? Investigative. Kento sa rujman, tingka walo ba sa mga ba? Sa tigbuki na investigative, tigbubir na ba? Dead. Tigbubir na mati. O chingaya, sangay lako na investigative bir na ba? Bir na ba? Dengan bola. Terus ada lah. Sandol minati ko, tinggal lepas nunggu ba, tinggal mati. Terus ada juga ni narundul kan dua satu biar nala. Satu mungkin lebih biar nala. Okay. Ya ni tu tiko, naik kabitu ni lah. Sangka bolo tu, kaya nala tiko di. Kaya nala tiko letis. Okay. Na sige ni kuwa kinto to na listel bakalilay mo listel bakalilay nung do kan ni bulit ko may bangon ando nang uno sawa tindo bulit mo ni mbalembale ni laba ni avan na isang songgulo to para to songgulo ambal ni laba avan bal ni avan to sa rin chungo ni Leticia nambal niya na Leticia ba judge people Philadelphia tam nambal niya na brotherly love sadis tam nambal niya na remanent beka ngaka remanent satira persecution so ganito asaran chungo ya anong dosta di Pergamos Pergamos, compromise. Pergamos, compromise, Smyrna. Okay. Go persecution talaga ngo. Persecution ngo. Kung na fighter sa sini di persecution. Ito kita nga binabalan ng persecution. Asang luto mo na fighter. Ephesus. Pure, white, first love, nasang gulo tadi, nasang gulo tadi, itu sana cuma kalau balik niat nama tu nabi kan nasang gulo tu, kira mana tu na confirm tak, kalau numu na, berarti sungguh talan balik tu, saja kan strong confidence mana lah, mana reza mereka na balik,
Ni ada no to na bitu na song lo to sa. Okay. Kento na chumo namatay ni song lo to. Au taru kendo namatay ni song lo to. Tiga bulan namba kita namatay ni song lo. Do kila? 31. Nakawale mo tiga ko ya na 31 AD. Ndo tal na kai go kila mbla na 31 AD. Kalia. Dotal na kai ko kila mbla na 31 AD. Nakawale mo amati kino gay? Amati kino chisu. Kobel kai. Okay? Kembali may na kobel kai sa tiga bu kina song lo tedi. Sa tiga bu kina song lo tedi. Lo song lo tedi. Okay? Kaya ka umbo ko gali manango. Pagdating mo kaya? Umbita mo dirango. Kasama siya ko ya usted ni na song lo tedi. Efeso Tiga bu era 31 AD kau kalia kobel kai nangona la balik tini kina song lo tu Efeso masih may lama kina song lo tu Efeso Dibika Dorong kilar 100 AD Ngona nangona may lama kina song lo tu Efeso Okay. Taro. En dua virtu na tisi peli ni chisu ortu lebida. Ortu lebida tisi peli chisu kalya. Dua virtu na tisi peli ni chisu ay na manamba kingona 100 AD. Iyo. Odina tisi peli 8. Ina kabali. Tisi peli ni chisu kwa na yamba kingona 100 AD o John. John the Beloved. John the Beloved. Apa yang ada 100 AD? Nada ba? Tukila asanga ime dapat kami John. Asanga yo John ime baka mati. Zaman dona kai go iku kila rawa si goro numero rawa. Abi ada kabichon ngoni sal me ba mati kina. Nakabaka lebu. Oko ada ba? Oko aviri ta kimi ndona kurda ba? Oko aviri ta kimi laman ndona kuro? Ndona kuro wai. Mbula se mati. Bula. Siang ni mati. Mbula. Asang ay mi ba mati? Gaya siang ni laba. Siang ni mati rawa. Gaya mbula tinggal. Oko ya. Gaya tin ni kartu da kabu ko ya. Orto ngai isolate ko ya. Siang bitu ko bangala lain ndona laba. Ndona ya nyanu. Nadanya nungo. Okay. Nak balik. Nadanya nungo. Patmos. Enayanya no Patmos. Ngai laba kina. Ina kabaleu. Ngai re mai kina bua. Okay. Ina kabaleu ngai re mai kina bua nang turang ali. Chisu guys. Kalau kamu nonton tolong kam. Yang lepas tiklam. Tiklam kira masih dua. Laki masih kita? Dua. Uli ka mandala China Kina liwa. Kaya kaya na Kina liwa. Rua, kaya pa lagi. Rua tolu. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Naka kinetini. I was in the Spirit on the Lord's day, and
heard behind me a great voice as of a trumpet, Nakusombu. saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, and unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 candles, golden candlesticks. Nakusombu. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Nakusombu Tiko. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Navale. Kembali. And I am no patimo. Sarere making a big quality. Namani Turamadi. Tisu Cristo. Okay. Semana vaca samangori. Pinatingol kabungo. Wale, e na bola ni Tony. Tony ni kena wasi Rosa bukan dua. Willi kamu tambah tiga tim kali ini. Sudah orang ada konteks. Ditang no cina wasi Rosa bukan dua. Ngono na rei o tisu e na lawa. E na Lake of Galilee. E na satu lek termina maki na rei virtuno na tisipe. Tigine tim kalima ngono na rovita na wat kili. Tisu. Vita na wat pita. Vita na tisu wat kili. Pita. Wat pita. Tigine tim kalima rosa vita na raw. Rotol. So when they had dined, Jesus took Simon Peter, Simon son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lamb. Tarong ipita baka vita ko na tarong mo. Tolo. Nagbalya ko tarong ipita baka. Tarong ipita ko baka tol. Nakatol ni no nataro. Katol no nataro. Yo, rotom bale pada tiku malyo pita bat kile. Okay, tina ro sang guru. Willi kan tina ro sang guru. Suatol. Jesus loved me, which also leaned on his breast and supper, and said, Lord, which is he that betrayed thee? Peter seeing him say to Jesus, Lord, what shall this man do? Naka, ano ka? Nona kawayo pita chunga bili. Vechoni. Taro chunga ngona kinongo pita vechoni. Turanga. Lava na nakabole. Lava na nakabo ko multimingo. What shall this man do? Rede chungo pa. Wale na tisipe le kolomano chisu kondo rabi seran. Choni. What will this man do? Zaman non sunitaro chisu re tinero sum karua. Jesus said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ngeno na sunitaro chisu vi pitango. If I will that he daba. Tarry, kaya kana tarry chunga kwa sana wawa chunga kwa ya till I daba. Till I come, what is that to thee?
Lava ya be ko pita. Kanga mo ta ka pita ko mo lava. Follow thou me. Kaya kana wawa tiko kongori ko tingori kada menangono au nalava. Lesu tal mai kina. Til akam. Lava ya be ko. Pita, ko mo lava ngoi ko. Ko mo muriu. Nyo semana vaka samana vital no ya ni tisu bat ke pita. Na lava na banana no ibne kata tiko me varita ka se me bata kila bikin to ikena ngontro ngo tisu Kristo. Niko sema ati binabaka sama tu wilik chungo na boli bakata kila. O pita di bata karkarta ko pita. Okay, o pita bata karkarta ko so ni kum mata. Perna daba chungo ya. Teri til hilaba. Till comes. Terus tu lawan sama. O pita representa ka so ni kum mata. O so chesmo pita o choni representa qua sono in punto mata erna teriti con awatigo til hidaba til comes kembali tu relati ke ya na vital no sa minamba kita ba 31 AD na vital no la chungo mo tu wili chungo bena chungo ni choningo ya da sa chungo 31 AD okay yo Ochoni angga izaba kwa na kene tinti tolo chungo ana bagida ba 90 to 100 AD ana dolongo na namba kingo rivi kino kwa rivi chiso kwa ana nona labo chisu okay bina kwa leo ana nona second ana nona second time Iba tolo chike ochoni evata karkarta chiko ndoni kumkumunta mata erna rida talira serna mbulatiko meadova nana lisu baka romo di nana lisu baka romo Yesus Kristus ndu satu rawa ya ochoni oko elewana tiko na song tu la kala Lever tu na vitu na song tu elewana choni se mbulondonyo choni Namatay ni ba? Nabaliw, namatay ni Song-Songo? Namatay ni Song-Songo. Na Song-Songo to di. Na Song-Songo to Efeso. Johnny, itu sana cuma bina Song-Songo to itu na Song-Songo to Efeso. Pokok tibucu na berapa? 31. Tibucu kalau nambah 31 AD. Meron nambah berapa? 100 AD. Yan ang song-song to di. Yan ang song-song to Efeso. Yo vile wena chuna song-song to Efeso. Koto bitang ta chugo. Ocho ni lewa chuna song-song to. Lewa chuna song-song to Efeso. Ko kan bito mo dala mana. John Go, osa bito mana. Kembali. John na bila weda. Okoi tipify ta chugo se mata karkar tikira chiko. Na ikum kan mata. Erna mbula tu nga erna revi. Cisu. En dan lezen we elkaar Roma. Klang je van wat laat aan heel probleem. Het is nog een quotation. Je kan doen met kata merah dan quotation. Dari Vitar Tarmai, je kan kata merah dan quotation. Ni bosot ni sing do bosot ni sing cungo dengan quotationnya. Kalau ni tunang gereda, tunang gereda mata, eno nanguno ona bereda kina, senanguno ngalala, itu nama kesanggar kina. Ngona to sana simire da lao kem kaun mereka terkotis na kutis nyal prosai tu nama apa ya na non basic mai na yan no pati mo na ngon tulong Yesus Kristo e bata kapata tu na lisu baka kintu to sa willi ke kana kana na description kana description no Yesus Kristo kala ba kwa kala sa description do no indo wa rawa kana willi ke mai la bakta kana wasin to willi Vada para chiamare Rai, e tu vai chiamare Rai, non tu vai chiamare tutti i piedi se siamo. Siamo a sala la chiamare Rai. Sam, due tani sam, bimbi. Tu ora de nyo choni adam sana mata ko, virte ko sana kan mata na rukunya bana no. Gosh, no dugo ko. Okay. Mo
tu le subutan. O choni o ko lewe na tuna song lo tu di. Efeso kel kel du waro mai kali ya. O choni lewe na tuna song lo tu Efeso. La song lo tu Efeso ko di tu mai namba ki 31 AD na ngona mati kino Yesu Kristo ki namba ki 100 daba. 100 AD. O choni duang nga bertuna le tin ko ko embulo tu nga me adam sarang la. Nala ko mai akawa itu ko bi ko pita ya na vital no mai kalili. Na singaya ngai tu ko bi ko Yesu. Wala ba kaya kana tiri tu ko ya lo na nugu ba. Ano ngul leso tali. Pita kuno kawiti ko. O iku nga mana da ba. Muria. Kembali o choni en dober tu notisi pengi Yesu ko wata karkarte kira na mbolo tu nga leso modi. Leso tali Yesu. Nolo numutiko. Nyo chingo na kapatala ndo na la. Total na test paper, se total la paper e na buku ni kato bulete. Okay. Jadi bale. Rami todo kabango. Tino bale e na nduri tale na songolo to di. Efeso mendonyo tale bakandua na lesmo ni di. Na lesmo ni Yesu. Vai turun na kaba? Mendonyo tale ko na second kan. Bala ka na bulo ka kinan ko. Bala ni singa ni dola ka daw. Saka tinin dola ka bo na kuni mata ni singa. Naka saya lo wori ena ba? Ena yang kan. Wa bambuta ni torindo wata ni torumeto na kavango. Kembali. Io dono torrona. Kendo chungo na song lo tuli. Kendo chungo na song lo tuli ti sia. Siapa? Okay. Kembali na sila na bibando ni mito da kavango. Pero invi na vanua e kunekina namatai ni nona song lo tu na kalu. Iburo. Organize kita na namatay ni nona song lo tu na kalu iburo. Itin? Siya? Enangon ni day? Enangon ni Moses. Yes. Enangon ni Moses tiga buta ni kina. May song-song tu ko organize ka na kalo ibura. Iburo. Siya the first organization. Tiga bu enangon ni day. Ni Moses. Okay. Kembali. Turau ni bakatokaya. Nyongo. Masong-song lo tu Efeso. Bato ko na ba? Ko na matay ni ba? Matay ni song lo. Po bato kay ko the church in the ba? The church in the wilderness. Misawit na kinamatay ko, to sana na kinakarua. Rawan itong beauty ke, ngona nang tumun na dapat. Ito na, Judges. Okay. Kembali, kinikatolu. Ngona nang tumun na dapat. Kings. Compromise. Kinikaba, ngona nang tumun na dapat. 70 years in ba? Captivity. Sibi. Wala. Kaya makatuper taga-patsugilin ko. Ephesus. O ko na. Piwa. Ko na matin sugsulot. Ko lewe na sana ko sugsulot gitu bodi. Naman tu na madi. Yesu Kristo ko tingu na sana gitu. Wala
sangalo to Ephesus. Pada na kalau ati ko sa nawati kirto. Ya orang ni kaya. O kaya am duru tawa chukwa. Duru o ena singa duru buku angka ena laba. Duru buku angka nambongi. Nana sakaira glory tu sartu ngala mani vale. Tu sartu ngala mani vale tambu. His presence was there. Pada na tu na judges. Ko na ngona ni laba. Pasa na ngona ni persecutions. Tu klara talo kini. Kitioni. Le tatamu sugiti ko tatamu sugita ba chekwa. Baka buni buni. Betul mer kuni ri ko na daba. O era ornika o era musulman. Era na Islam, the children of the East. O era na iveni, mereka kuni ri ko betul era na iveni salam ngala kapituira. Era sa persecute ki era tu na daba. Na Israel yana ngono ni judges, ena buku ni daba. Ena buku ni nomor talai. Ena buku nomor talai ni. Okay. Wala menor tu na kings. Pergamos. Or parallel to Pergamos. Lama di Pergamos. Compromise. Wala menor tu na kings. Or tu ada compromise? Or tu serang na kings. Or tu puta mo na compromise. Or tu beauty ni berkira na ele ba? Ivegno Solomoni. O lì sta la tua, Jeroboam the first. Ahaz. Era que agora era boira. Era compromise. Non era compromise, ko babu non era ko bakala. Non era ko babumbula for the how many years? For the 70 years. Kaya ba lang go na 70 years ito tu bata kina laba. Fighter Andonia na una laba. Sung baru tu fighter Andonia na una laba. 1,200 laba. 60 years non ra in captivity tu. Kaya ra rotu tu baca nga 1,200 years kena laba. Kena 70 years. O ya, oleh sarna sung baru terau. Sadis. Udah malam sadis? Kayak gitu sa bawa saya cuma ya oleh ni remnant. Kembali dunia nangono ko ali akal di virtu cikuna Israel na lakten mibi. Waktu mai papi, lakten mu gulo jadi sudah per video kali tu ya. Aisyah? Kayak cau taro, cau dun tamat ke. Aisyah. Embulok ko nangono la ko Aisyah. Wali apa mati Aisyah? Wali na tuwi mati Aisyah. Wali na tuwi mati Aisyah. Saya Manasa. Kung juga Manasa kamu tiri. Aisyah. Mati Aisyah. Yo Manasa. Okay ya. After the captivity, say before the captivity. Minna kan, hindi ka before la ba. Yang bala mana sa ko a profit cuma kon dono ngono ko sibi. Aisyah ko siyo. Dona mo no yo mo go chikino de. Aisyah. Ode yang ko baka bombula. Aisyah. Mana sa kau? Ge kulus to mai risin dita lo di na o chuchi tu inis ni chuta. Zedekaya. Kembali Zedekaya. Kalau kau sanggai ucingan Zedekaya salam salam. 70 years of captivity kau tak tengok. Ochi oli. Ochi Zedekaya. Justru kembali mana sih cikgu ringkit. Kalau bitang lo cunggo ni ochi na laba. 70 years, oleh ya kali cuma. Oleh ya na profit aku ada. Jeremiah, Aisyah ngo, Jeremiah itu kau Jeremiah. After the 70 years and before the 70 years. Kalau before. After. Before. Okay, tu uli kaman doang tinggal kamu. Tu lama bina Jeremiah nak kena wasih bila. Okay, kita Jeremiah kena wasih dua.
ruwa kina kina to to de kina ngono prophet kina chama ruwa ruwa to The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Okay. Kita bicara macam ni, Isaiah tu be. Isaiah tu kya? Dia mila pun 60 lebih. Manasa. Yo, odi na tu itu cike. Josiah. Okay. Josiah, Amon. Odi macam mana sah? Amon. Josiah, Amon. Kaya nga, Amon rasa nito siya. Terus yang kiri. Jehoiakim. Hes. Yang kiri. Kim. Yang kiri. Shin. Ini nak buat chicken atau doiling ber chicken atau Jeremiah? Kau cuma dengan Josiah, Iya. Amon, Iya. Jehoiakim, Iya. Zedekiah. Yang malah kau chicken mana lagi tu apa? Mon kaya mo. Kau nak buat chicken lagi? Jeremiah. Coba lihat Jeremiah apa sudah? Taken captive. Jeremiah was before that. Before Josiah. Before the 70 years of captivity. 70 years. Kaya apa kira aku bawa suruh kau tu ngami dia apa? Tu ngami suruh. Kids. Coba lihat ni aku sok kain tu. Then, number 4. Then, Era kita nak kain tu ni. Zechariah. Pasti kita boleh cakap Zechariah. Okay. Zechariah kembali kau nak bicara ke era wo, era nak kami semua mulut. Orang TV fight tak ada. The 7th. Berapa kau? Berapa kau pilih kau? 1, 2, 3, 4, 5. The 5th church. So dia sadis. Kembali tu nak prophets, prophets. Orang ni kaya tu nak mana prophets. Zechariah, Nimtikir. Ezra, Nehemiah. Dan kita go after that. After the captivity. Kembali sang sebelum dia. After the captivity. Ram. Okay. Macam nak kembali sang sebelum cara. John the John the Baptist. Nolong John the Baptist ya wataka kata nolong tu di William Miller Philadelphia. Oh cina John the Baptist. Pabisar. Ada na ladies ya, dunia na ladies ya. Cisu. John sampai mati kosong. Sampai dunia sana lagi. Jesus. Okay. Tu sare toka. Aku sama kotal rako, sini. Sana kotal ko Okay, tu sare tunggu. Na 7 churches. Really? Yang ngomong ni literal Israel bakayamo. Ngayon basi ka may na 7 churches ko chupa na daw. Wala ni bakit klaro kinawa si Ruo kinawa si Tolu sa dunya already. Spiritual daw. Sa spiritual Israel. Terus tu ya. Terus tu ya. Kembali. Terus ada cunggo na parallel ni di. Ni spiritual Israel si
Kondonia or literal is. Okay, so na biso tatalan rin. So na kabatan. So na kabakali litak bali naman tuloy. Awas atarut kan? Karena nonton menanduri telas semua tu ni. Karena nonton menanduri telas semua tu. Ngo, teu sabe tak kamu cuma tu ni justify tak kan ni langsung semua tu so menanduri tale, menandunya tela kuah na second kami. Lesu baka rumah. Okay, terus ada apa? Lepas kan nandurnya rumah tu sana apa ya? Usah nambil terdengo, usah nambil lagi kata balik lagi. Dua rua. Tolu, wa, lima, ono, bitu. Mosese, detalhe, do buquê uma também? Mosese, Judges. Judges, Tesara. Kings. 70 years captivity. Captivity, yo. Prophets. John the Baptist. And Jesus. John, apa? Baptist. Jesus. Cakes. Terus sampai satu orang langsung sebut. Okay. Om video tokan kulit lah. Oleh nak kena Kondonia na spiritual Israel. Ephesus, Nisar. Smyrna, detalhe. Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay, itu salah kata. Okay. Turin total bagan tua. Nang muna lava, sa tigwukina, na song-song to Efeso, ko kubuta na Israeli bakaya. Ako sa turin dito sabi ko sila ko, turin total bagan. Nang muna lava, sa tigwukina, na song-song to Efeso, nang muna ni spiritual Israel. Ang bakila? 31 AD. Ndoni ano na siyang bulot yung alay. Ano na siyang bulot yung tisu. Kaya ba na tisu wata pa ba? Teka butak. Tisu wata, teka butak. Yo, tumene na chimbo, ni na song bulot ulit siya, luto tong ano man nili. Luto tong ano man ni tisu. Dimbale. Radio Sulia pa ni bola tara mo ta kabanga. Ni perla lantimea, ano namay daba? Ano namay? Mate, sa ating kabukin na isang saklo ito ba hindi basiti? Sa ating kabukin na isang saklo ito. Ano ang baki daba? Ano ang baki? 51. Kaya pala, 51 AD na ako, patangay ba? Patangay na kaya, naman may daba kaya na isang saklo ito siya, na literal Israel. Sana Israel baka iyango sa may tigubukin na Israel baka iyalo. Ena muna chunga ni de. Ena muna chunga tisu. To sa toro. Kotia sangyo ko. Rua, tolu, ba, lima, ono, bitu, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Begitu sana kabaya. Kembali rumil karol cuma Laodicea kena sama-sama itu deh. Efeso. Laodicea kena orang di literal Israel. Efeso sama itu na Israel bakal apa? Israel bakal. Kembali ika itu sama itu apa? Parallel tigri. Parallel tigri. Kembali, saya di cuma Laodicea, karena Israel bakayang sa tigabu oleh Efeso, karena Israel baka, Israel bakayang. Tigabu tigtera may bertuna Israel nga, iyo sa tigabu kina, na song bolotu, ko di mai, may ador na Laodicea. Laodicea, na tigabu nang bagi na Laodicea. 1844. Na balik. Tigabu na tingkawalu, wasa nga buka, wasa buka. 1844. 1844. Okay. May na 1844 talaga,
Mereka main niku, nambah kita niku. Revelation Niku tu satu cikgu tu langsung apa? 18. Oh dia ini cikgu. Leci, oke om kata mana? Niku tu satu cikgu tu langsung apa? Tu langsung. Sebab tu yang cikgu kau mesong kalau tu ni. Leci, share. Tu saran tak apa kau? Emang ngono telang aku, saat tiga buki langsung sebelum itu. Alah, turun tak apa? Turun tak apa ya? Ini ngono telang aku, ngono di situ nanti. Leti saya. Saat tiga buki lagi langsung sebelum itu episode. Oke. Memang kan aku, siapa ya? Ngono di cumi kino liti saya sama itu ngono sebelum itu. Episode. Tu salah yang beli liti saya tali na lain ko, sa tibu tali. Sa tibu tali episode. Tu salah yang si kumai, ni na sebelum itu episode. Pati kumai na 2180. Ambulo tu ngali. John, the beloved. Kalau mana yang bagi apa? 100 AD, lama yang kena bici second kali. Terus tu lah. Second coming. Enggak nak song kalau tu di. Efeso. Nak song kalau tu Efesus. Kembali nak song kalau tu telah Efesus simulingo. 60 tu ngapa yang menulis muli. Kembali ni ke, kau baca kata-kata ni kum tamat, siapa bi? Kau baca kata-kata itu tu lah. Kau baca kata-kata itu mah 144. Asal yang memang mati ni mati tau. Siang. Bulu tu, siapa bi? Baca bertunan don roba simbol kapan don? Bertunan mati. Kenapa tak? They will never taste. Simbol tambah tak? Willing sama mai tiket. Kita duduk meeting. Punya? Berapa kali boleh tambah ya? Jika kakak nak kutis, gimana? Kau nak kucing ni apa? Kau nak kucing ni bina bukan?
Kawan tunggu tebak. Misturando o livro de Deuteronomia, Moisés chama o lugar, também que passei me chamando Cristo-Terra. Chamava Síria. Siapa presiden? Naka. Jadi cukup nanti sama apa betul na anak sekolah sebentar mereka tu safar kami ya. Okay, John is the John beloved. Naka. John 8 apa? John 8:52. John 8. First Thessalonians 1:7. Okay. Doon tu assignment niya. Doon tu, okay? Ito rin naman ni Wala Tambo. Ito punya madala quotation. Ito punya na quotation. Macam ito rin naman ni Wala Tambo. Na laka ito punya na quotation mo. Rikem doon na sarap na script na presentation ko. Doon na bitar tayo semua mundong gaya dan na findings of tuno punya linuluto matuwali. En als ik dan moet voor en dan moet ik de handen voor die vooral zo doen we never taste there. Na kana quotation mo na utrusay wakatalanki na kana tingin volta. Okay. Kembali, memang kan dosa kita John na bilang ada. Ko ay bata karkar tikit tulong doon daw ba? Was mo ka ba nung O John ka bilang ada. Never tasted death until nangona rusuka bichi sutal kina kwa na no patimo era no naseka na kami kontra na libro seya diga to saka ochi to na imbital chunga na quotation ya o na katamekila tutu tipi fati to na don robas na ka wan undol or to na mbulo tunga na ngona ni daba dona ka ka chi subichon repita uso chao membala chon teri jembale o choni ada apa Teri. Kembali na tering daba. Tering time. Kembali o choni maike miadike ena somo lo tefu so. Eba to kai chuka ada ngono da. Tering. Time. Ena choni ke no wasi vida to sangue do chuna. Rosa bulka? Rosa bulka dua na tikine vida. Rosa bulka? Dua. Tiki nerus bukan dua, wasirus bukan dua ni choni, yang tiki nerus bukan dua, kena tiki nerus bukan dua. Yang balik cuci anak bos sembo, teri. Yang balik choni, apa? Teri tiko, penggen dunia ko na second kan. Asal kami pamati, asal ni apa? Mati raw. Ada pakai tangan kini ortu lo apa? Ortu nonton raw, ortu nonton raw pas buka pang. Lesu botane na vitu na sama lutu. Rondo tingkawalu niku ay nasati na sama lutu di. Leo tisea enangono talangaubo. Enangono ni sama lutu leo tisea. Sana tihu kino na metihu kina ay sama lutu di. Efeso ko erna lewe na sama lutu Efeso. Erna mbulutu nga medor na lesu baka Roma. Taro. Dua ira na song lutu Letisia, dua ko lewe na chuna song lutu Letisia. Ena rawatan na matin tuba kalamalan. Taro ya. Dua ira na lewe na song lutu Letisia, ena rawatan na matin tuba kalamalan. Siang. Itu usah pementangan na sesenggo, tulang na magtulang ka na masih tolu. Lagi na masih tolu. Ena tiki na tingkaba tinguci kita song lutu Letisia. Oke, kami turun di kamar dalam tiki na tingkaba ya. Tingkaba, tingkalima, tingkawana, tingkaditu, tingkawalu, tingkadiwa, rosanabu. Kira itu bisa ramai tu bilebu, rua, tolu.
and unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things said Amen. the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, and thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Sama-sama ulit-ulit siya. Ayan, description yung mga sama-sama ulit-ulit siya. Munduri tu Yesus Kristo. Munduri tu tumba. Tuki-tuki tiko. Kau yang dolaba, enalewe na sama-sama ulit-ulit. Enalewe na sama-sama ulit-ulit. Ang masuk na bikin tulo betul ng dolam nakatulong nila ba? Roma da to. Enanguna nila ba go? Enanguna ni tearing time. Menarabikin to betul na regatal nga na lisu baka. Betul ang tumas, Semanda itu baru nak kali bikin ni tu. Mungkin kita bukan rosa, nilai ni rosa kan kita bilang itu satu orang itu perlu dengan rosa itu singa kembung dan bingung itu perlu dan kita kita rumah kita itu perlu itu lekap itu tali rabau itu ntola mata ini katu menyeluruh itu bikin orang itu rumah ini itu perlu oni Meda kautu lana wingara videli ena itu lana ni baka buyo na itu ni baka tunda bikito turana no ni udo baka ni eno ni udo to bikito ni baka matto ta gitu na wale no ni ro mas mari kita turana go ni au tamu ni kuma chisu